Joint Action Committee Mustarul Wako Union mentak sengi ke arfa tarik na wiang adoption kilon ar ka jing tho shaka office umiti rang ba ka jala konrat ki sangma man kho jakran no halo ka jing dawa ki nang tre mustarul habakran ka ni ka sengi nakliang joint secretary ga Joint Action Committee Mustarul Wako Union ba bom pherlang lundam ulong baka Joint Action Committee kerpat yo umiti rang ba ka jala ba ursngap ya ki jing dawa ki nang tre mustarul ba ban kho jakran no haswa ka tarik Disember wan jongi mentasi kalong kamdai kanu bangi wan neki kamdai kanu bangi wan isu wan mentasi kalong bai kawi kamat bangi wan bu appointment kalor ke bangi arai hatu kaski arpo atrik madan malki kalor ki isu bangi dawa mentasi wan bu ka appointment bu siam ke lanu inyo minta bat increment ba usiam ke bangi rabu ekni ka memorandum haga first copy jong amin ha office jong siam ke nathai usiam un sayo ini ka memorandum jeni Bawang pulih petition ni krimen ba baro khat ki nong tre jong ke Mustarul mo nakani all over Meghalaya ni krimen ba usiam sngap ye ke jing dawa ka jongi bawang khat no sakamit jing kran haswa ka sipotrik aswa sipotrik kumaira kran ha po apotrik ada omdan kanu ka jing kran swa ka sipotrik mut kandan kan nilarai ru ba kandan ka jing song strike man update kumang da omang pengmi Christmas apo kabar sekret dengan saya kerman usia mengskap ya kayak yangi kibaret bawun kran bawun pet ini ki isu baro ye kita hi longkai kemangi wan mentasi ki kimat kide lor pai kide ka florid ba pending parsial kide ka florid from October 2023 to 2024 kata kide banikong baki dawa baki di bensil ke kepaar kedai ka kertas songthai kamdei ban palat akan rukusan kumba kila nilai kran wa kanumdei ban palat akan rukusan nomor bidan ki department mo mesyikran no kila violate ka order jong governor Usain Hajar khandai tat nomor bo lasain ba kendei ki bestri kum Mustarul kimdei ban palat akan rukusan senam bidan ki department ki berap pensong no mo kum kata ngi duan dawa ba ka government kan pet ikini hi in dawa be kani ba government governor ba ai mo ka dingbet ban chong that untuk san snam ke ka balai ke dari ka EPF mo ka employment provident fund ke kim seo mo yangi ada dan ke chong that mo dan ke jing mentoi nomor ba bi kum ki Mustarul kimdan ka rak chong that kimdan kanu ka jing yo nong kalong besu chong that no kum tu tengi dawai kita di benefit bat kawai ru kadai ka VDA mo ka VDA ka bagla pen kut no hubnai Oktober ni kwa bakan pen yat bet kum ka yat kum dei bangan sakut mo mar kum ki ong ba kin bakla herdor kamar bam rei haru manta kum syukran no kanunu kamar bam ka padher tengi dawa bakan pentri kam yang biang di VDA arai ka partrik mat bubun balang ngarai ka partrik pengin airport potrik wa bun khat ingi khamit ni kan ada kamdan ganu ru te ngin sarai dak moi pa ni fistu he bu siam menta dang bun kam ras dang i kum hinius bin i dang dan cikura mo ngam yo ban banyo appointment kam ni busuk te kading jing ai ka appointment du menta si bat komandam kalong ka bun pet bun khat no ingi kan dong dadang ibu dang ka appointment bun chimsting dadagi ai ka umurnam haju aport dia mutka chim chai kata